Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Dan bubnjara na Roku. Sa tobom je Ljilja. Dobar dan. Rock Radio, boga mi, danas u prilično dobrom ritmu. Dragoljub i David sa nama, Dede. Dede, da, duo D. Dragoljub Đuričić i ove godine okuplja sve nas i sve vas u Ateljevu 212, Beogradski dan bubnjara. Ja mislim da svi bubnjari u ovom gradu već znaju šta je to i u ovoj zemlji, boga mi i na Balkanu. Ali ja moram ovako za početak, Dragoljube, vas da pitam, šta vama lično znači taj dan i obeležavanje tog dana bubnjara? Pa da vam kažem iskreno, ako sam posvetio život bubnju i sad ne smijem negirati sve svoje godine u životu koje sam proveo iza bubnja, sada doživljam jednu drugu satisfakciju, a to je da postoji puno ljudi koji to cijene, da postoji puno ljudi koji, kako bih rekao, dan bubnjara manje više, mi ćemo ga pomjerati kako nam kad bude odgovaralo, jer kad crkva pomjera slave ovaj dan, Uskrs se pomjera, koja je vrlo važna slava, jel? Jeste, hrišćanska. Imamo za dan bubnjara. Pa onda možemo i dan bubnjara da šetamo. Ono što sam htio reći, što me posebno raduje, to je što postoje bubnjari moje generacije i stariji od mene, koji to jako uvažavaju i pripremaju se za taj dan, i postoje djeca koja isto tako žele da sviraju na danu bubnjara. Meni je najteže i najgore što postoji puno, nismo svi, kako bih rekao, otvorenih duša, otvorenih mišljenja. Ja bih najviše volio i težim ka tome da se napravi jedan dan slobode bubnjara. Šta to znači? Da od jutra do sjutra se na svakom ćošku sviraju bubnjeve. Ja sam uvjeren da bi to u skorije vrijeme mogla da bude jedna ozbiljna turistička atrakcija jednog grada kao što je Beograd. Zato što lupali smo šerpe, mislim da bi mogli da... Ma dobro, pazite, ono je neko drugo vrijeme i neka druga poruka. Dakle, u ovom trenutku, vi ako imate fudbalsku ekipu i lošeg golmana, vi ćete izgubiti. Ako imate rock and roll band, ako imate lošeg bubnjara, taj rock and roll band nije dovoljno dobar band. Gubi. Dakle, i ovo je jedan dan kad ja bih volio tako da bubnjari izlaze u prvi plan i da budu solisti, i samim tim da mi se javio Điđi Jankelić iz Holandije da dođe, Boban Đorđević, generacija 5 iz Los Angelesa, godali za taj dan i već u ponedjeljak se vraća na posao u Los Angeles. Kepa Stojanović, Slobodan iz Maka iz Kragujevca, pored svih svojih zdravstvenih problema, imaju operaciju i tako dalje, dakle dolazi sa svojim bendom. I ove godine sam razgovarajući sa prijateljima bubnjarima došao na jednu ideju. Dakle, svak dođe sa svojim bendom da se predstavi u onome što on najbolje svira. Recimo, za mene je strašna stvar što će Marko Kuzmanović gostovati sa Konzilijumom. Lav Bratuša će se meni priključiti. Dakle, Firči i Juro Šećerov, oni dolaze u svojoj kombinaciji. Nisam baš siguran da li spremaju neko iznenađenje, pa ja ne volim da najavim nekoga ko neće doći. Pa onda Igor Malešović će vjerovatno on sa jednim basistom da svira. Onda će tu biti ima jedna stvar, dakle, ja sad tutnjim na sve strane. Ono što je meni najzanimljivije, što mi je bila velika ideja, da kraj koncerta pozovem velike gitariste ovog grada da nas prate jedan dan, jer mi njih pratimo cijel život. Dakle, Duda Bezuka, Božinović Džinđer iz Čorbe, Nikola Čuturilo, Japanac, dakle Japanac. Kako će oni da podnesu da budu u drugom planu, ja ne znam. Ne znam kako će da podnesu, uglavnom na kraju koncerta hoću da pojavit će se da pjeva pjesmu Sympathy for Devil of Stonesa. Nekako, čini mi se da je taj tekst nešto poseban. On je samo odgovor na čuveno dijelo Majstor i Margarita. Dakle, iz vremena još dok je Brian Jones bio živ, sa Budget's Banquet albuma. Otpjevat će to Damjan, basista, odnosno iz grupe Tribute to Beatles. Da, Beat. Damjan Dašić iz Best Beat. Tako je. A onda ću da pozovem jednog mladog koji se nije bio ni rodio ni 20 godina
posle te pjesme da pjeva zajedno sa njime Aleksa Vučković. Dakle, klinac iz škole Master Blaster. Biće to, tek ćemo da pričamo o klincima, Jeste. tek ćemo da pričamo o njima. Ja ću sad samo kratko da vas pitam, kad smo to već pomenuli, kako se desi da neko ko je uvek iza i ko je uvek ne u drugom nego u zadnjem planu, dođe do toga da bude lično za sebe i da bude na neki način frontman? Pa nemam pojma, da vam kažem, to je malo i od karaktera i od slučajnosti, i od sudbine i čujem u zadnje vrijeme jednu frazu i parafrazu. Ja ne bih volio da to bude ni fraza ni parafraza, nego da to bude suštinska stvar svih nas. Učiti, učiti, učiti. Dakle, čovjek iz dana u dan sve više treba da uči i samim tim što više uči, on apsolutno izlazi u ovaj prvi plan. Mislim da je znanje nešto najkvalitetnije i najbolje što svakog čovjeka, bez obzira da li je to u muzici, da li je muzičko znanje, da li je neko drugo znanje. Svako znanje čovjeka tjera u prvi plan i mislim da je to jedna jedina stvar koja je jako važna. A ja sam, recimo, jedan od rijetkih bubnjara koji ću bukvalno u penziju iz bubnja i to ne da pratim nikoga, nego sam sebe da pratim i da soliram, a i dan danas učim. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio.